So ya, grup Argentina dah main tadi. Grup favourite aku, team favourite aku, Messi hat-trick geng. Aku tak sangka lah kan. Memang lah, nama Lionel Messi siapa nak petikai kan. Walaupun kau fan Cristiano Ronaldo ke, kau fan Neymar ke, kau fan Mbappe ke, tapi one thing for sure, Messi adalah salah seorang GOAT yang kau tak boleh deny lah kehebatan dia. Maksudnya aku terkejut lah kan, sebab tadi pun ya waktu kerja kan aku tak sedar lah kan, nak orang kerja aku tengok bola, tapi aku curi-curi gitulah tengok dalam ujung-ujung baru aku tengok. Sempat lah tengok dia score gol yang ketiga tu kan, yang hat-trick tu kan, tapi full game aku tak sempat nak tengok. So tak adalah aku nak analyse game macam aku ni pakar bola sepak apa kan, tapi itu menampakkan yang ya ramai doubt Argentina. Okay, kau dah champion 2022, and then 2026 ni adakah kau, sebab setakat ni tak pernah lagi tak silap aku ada satu tim aku tak ingat bila, tapi tahun 19 an something lah tak silap aku, and then after that tak pernah lagi tim menang World Cup back to back. Tapi selepas tengok performa Argentina tadi, of course ada few benda yang macam kau nampak okay, Argentina kalau jumpa tim besar maybe dia orang akan di-exploit lah. Sebab kadang kau main high line kan, so kalau jumpa tim yang forward gila-gila macam France ke Portugal, so senang kau kena exploit kan. Tapi still bagi aku Argentina favourite lah kali ni. Okay lah, itu just prediction lah kan. Kalau kau fan Ronaldo, kau akan cakap Portugal favourite. Kalau kau fan Lamine Yamal, kau akan cakap Spain favourite. Kalau kau fan Neymar, kau akan cakap Brazil lah. Kita pandangan masing-masing lah kan. Cuma bagi aku, I still believe that Argentina boleh jadi champion lah. Sebab satu, Messi tengah prime. Ya, walaupun member dah 39, tapi still the way dia main tadi, walaupun aku tak tengok game full, tapi aku tengok highlight kan. Sebab sekarang kan ATM ada post highlight kan, setiap kali lepas game walaupun lambat sikit, tapi tengok weh, dia punya goal bukan kaleng-kaleng, dia punya turn, dia punya dribble, dia punya vision, dia punya passing, dia punya semangat. Satu lagi kau kena faham, Messi ni dia dah tak ada pressure. Bukan tak ada pressure maksud aku, yang kau main World Cup memang ada pressure kan, memang kau nak menang. Maksud aku, Messi ni dia hidup dalam tekanan yang dengan Argentina ni orang compare dengan Maradona. Kau kena faham situ. And then masa dia kalah World Cup 2014, and then dia kalah pula Copa America 2015-16, tiga final berturut-turut dia kalah, and then hampir dia retire, and then dia comeback untuk menang World Cup 2022. So sekarang ni it's a different Messi. Dia Messi yang kau main tu tak ada beban satu Argentina dekat belakang badan kau ni, kat bahu kau ni, benda tu dah tak ada. So dia main freely lah. So benda tu terbukti lah tadi. Tapi still it's too early lah. Bagi aku terlampau awal lagi. Ya, baru first game kan. Lain lah dah sampai quarter final ke, boleh lah cakap lebih sikit kan. Baru first game. And then beberapa team favourite lain pun tak main lagi. Portugal pun tak main lagi, England pun tak main lagi. So ya, setakat ni nampak macam Argentina might do something special lah bagi aku. Tapi still macam aku cakap, it's too early. So ya, apa pandangan korang? So ya, ni mic baru guys.